ilan yung binawas mo? 1. 1 digdi. Oh. 6. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan yung babawas? 1. Edi 5. 5 na. Tayo. Punas, hindi nakikita. Ay, dali, hindi maubos. 4. 1, 2, 3, 4. Ilan yung babawas? 2. Ilan yung tira? 2. 2 na naman. Oh, dapat nakadikit dito. Okay na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan yung babawas sa 10? Ilan yung babawas sa 10? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 10 minus 5? Sobra man yung ano mo. Ilang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. Unda, Dali na. naman nadagdag. Dagdagan ko ba? Kasi yung guhit mo, hindi man nabura yung isa. 10 baga, tingnan mo, 10. Bawasan ng 5, ilan yung tira? 5. 5 ulit. Kaya na lang. Ano ito? Ay, alam ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. dito ka magbura sa unahan. Dito ka magbura. Ha? Dapat tigabura ko na lang. Tigabura ko hindi. 5 yung ibabawas. Baka malito ka. Ang nasa gilid mo na sinulat. 1, 2, 3, 4. Pulo. Tanggal 5 yung ibabawas. 5. 5 nga na ito. Sabi ko 4. Ilan yung tira? Sige daw. Tignan ko kung tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nasagot. 15. Ay. Ano na, garo na, bi. Nagdukuta na.